Rateco, Nela Dimuela Congo. Ntangu ifweni bilandi bi kipelu kimasonga ki Rateco Nela Dimuela Congo ngoma ibudidi bokila yuna kunzila nge unu tela mavonda abamama abandumba lubaka biti lutoma vonda kadi hunu ngoma undambu benu itabudila kima musituko kila hunu mumandanda meto ngoma hunu wisi wukulula bamama ye bandumba benu lubutanga lubakanga mavumu makintulu mukina vumu dikintulu mukina mulumputunde grossesse indésirable ye hunu tuzoledi fioti tuyambila ngoma ibula fioti kuba mama benu lukwebutanga ndiatakasa mwanu kinundwelu nge bakidiaka vumu kitabakisa kuve kuminidiaka ye vumu buna ngendumba kisalukia kwe katula mavumu mpamba mudiambu fioti vumu dikintulu mukina dikuluakid fioti vumu dikintulu mukina dikuluakid diambu dina ngoma mwenine mboti budila kundambu ba mama boba kwe butindi atakasa ye kundambu dima ndumba boba kwe baki mavuma bintulu mukina mpamba bata kwe sadisa mavortement bata kwe tukisa mavumu ngoma hunu itabutila kuna ndambu yina tulanda ni samunye tuvoma publicité yesi tukutana kunima. Chez JO Business, nous croyons que les meilleures saveurs naissent de l'innovation et de la passion. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une toute nouvelle expérience gustative, le popcorn au lait. Un popcorn tendre, léger et croquant, enrobé d'une douceur crémeuse qui va vous surprendre à chaque bouchée. Que ce soit pour une pause gourmande à tout moment de la journée, ou pour ajouter une touche sucrée à vos soirées, le popcorn au lait est le snack parfait pour satisfaire toutes vos envies. 100% naturel, sans conservateur et fabriqué avec soin, notre popcorn est une vraie révolution dans l'univers de la gourmandise. Toujours envie de croquer. Voilà, tuvutukisidiaka muntu ala benu kulu babatu baki dibungangi tutaluzodila ndandu mboti yengisa mboti kumandanda meto ngoma vo tam unungomi tabudila kuba mama nge obutidi ndiatakasa fioti ndiatakasa ndumba nge mavuma kintulu mukina kontu kuntangu munamvuka ni nkumbutanu tambotiko bibisanga buna nde konda kukuzaya manaka mamenga mange mwanankentu nge mwanankentu kuzaya ku munkisikle ukadilanga kadi konsu kumuntu vuidi nitwani ye konsu kumuntu vuidi manaka mani bena ye bankaka bena musikle 24 jours bankwa cycle 26 jours 28 30 31 voire même 32 jours 35 ngutu benine nge mama vonge ndumba wokani kubakisa kibeni kumanaka makumamenga munangonda mana makuganga mpasi webakilanga mavumu ntangu zakulo inga kuvusa meni mavumu nkaka kani kuyantika kumukumona menga me subitement comme ça kumini evumu mana makama nkaka me matutako kila bunga ibabena ne mona kwanika mona menga mani me kakilenda kukitani nako ngendumba kumosi kuzaya manaka makumamenga ku diambudina ukwebakilanga mavumu mpamba buna mavumu takwebaki ole ubuta kwaku takwetukisa mawu buna mbasikina nzambi busika kugana longulu mpwena wedi kuna mbuto nkatu sibangwankasi batata nkentu batata mbuta batata nleki
batabulu kakindoki nkyo ndoki neni kibeni ngemosi ye mujamdi mama tuzeine bana babengi batatoma tufa mujamdi mama tadidi njatakasa sumona mama kataki bakisa ku mwana bunga njiyo guna moku unatia tunatuvumu mwana lendi fwa Onzambi sadidi mwana yuna kafuidi ku mwana lendi kumeki mbefu takwe bedi mpamba ikosu mona kutukidi diambudi na bamama ngoma mweni ne mboti tuyambile bamama abwe tufeti sila mugusande katubwe kumunabi tsunsa bimpila yini dilongi didinteti zola uzaya manaka maku mamenga makontu kungonda zola uzaya ngeyi cycle de combien de jours vuidi Woku lende diku lemuka munswalu kuna minganga bakusonga bweba zailanga manaka mamenga ye bakusonga muna manaka mana si bakusonga nkibilumbu kulendi batakana ku ye yakala muna manaka mana si bakusonga buna sumona ne mama kulu samakala na betila ye kuna minganga diaka balendi kusonga mpibilongu nana buna kutalenda kibeni kumetrize manaka mangeiku kabilongu bibina rekomande kibeni bibagana nga ku bandumba vo ku bamama mugusavo kubuta mbutu yina imboti mujamdinki kubuta nzambi bukaganga zulu yentoto bukazaisa lutebi sanza mona mbwetete muna zulu buna mbwetete kubuta bana betu bo tutabuta tutatebi sanza kanti kakibuti kamumvalangana mudamba bengi batasa mvalangana jamudin tutamona mashege masakidi tutamona bana bankaka tena kwani shege gume mwana ndweli takwe lombi mbongu munzila mudambu ndiatakasa buna likumi ni bonsu charge tata mama kabataki lenda diaka tusadisa bana betu tusansa bana betu munansansu zina zimboti kadi bana mfumunzambu tugana nga bana tusansa bana betu munansantuli mboti musani tutamasansa bana betu tata mama toku zaya manaka maku mukusa ubuta mbutulu yina yimboti kukoti ku muna bivumu bina bikintulu mukinona yeba kite ngongo bina kabwako kiese yema yanyinze ine dilongi gunu kibendi tomini kota kuba mama boba buta njatakasa ye bandumba boba kwekatula amavumu mpamba nze ine luwidi malongi zaya manaka maku ndawe kutana ye munganga musavo kubwedi aka kumuna kintusa kini mudi amdigunu tusukinigana ngoma yikini bula kaka situ zaya mubilumbi kwisa kwesi twebudila ngoma lusala mungemba mfumu bye